Apang si media kote itu hani itu porjum hek ben ke fasan ini jo por lapuan dak salawaran ke wang thai ke pot lang itu handa min hen pen apang si ning plong pen ka choro pa je ponik lo tipo si pin itu transmit phanang kok ma labang ke alam the pi gele hana tumi September 4 arni nili tumarong LGB la pen ari sangho bidor sing rong hang la pen dhuni ram rong pi atum transmit ke phalo anili phan akoi nang kipi aku tha nili langpar ka chipi yang si pini media ko de thaman chokha ponlo anili phan akoi nang pi bangala hello jongsi alang nola power pump storage along chikroi dong deda pulo tangte rong pen social boycott bidia jipu labang to thang nili ko pia ke chok che posin le phan boycott na pi ji labang kala tumni phan langpar pi thani atheni li kopi posin le labang sa project chikroi dong dei punili ra theng no chipak lang lo athe dagyong si project nang bi kok lo pulo nang te dake karbiang arat si sungji athe dhonsing rong ha rong pen sarne rong pharang ke bai phanta 10 to 12 km distance la habila to wa tang ke sor lu so tum bozar dukan ke wangji invet bang hai lang mala so por ho jong si la so project nang bi kok lu tang te ili tum komara pisu tong phopone komarang ji tong phopone komara pai komara so pi tong phopone hala so por tang de komala dai ka lage ni phan ni le akemia kam ke klem long sine phan boy ku nang bi ji ku kopiat he kopia atope kan sini phanai pula la sabang alang itu langkrang chipi pepa jeni besini alai tu mat tu pono lapen dosalang binhum arat ke lamang so project ke khoi dun elu nilihen ke nili ke binhum arat lo dosen haralo nilihen ben ke khoi ne la pe nilong ke khoi le tu pinang ta do non ta nang dun jo pinang nang dun do athe la so project along ke nili tum rat pe la chingwai lo pinang na te chingwai si la so project ke mo pe nili ke so hengnu la so project ke le tum development ang pin humarong arat atuman ke chekroi la to pusta pin humarong arat background ke to tum ta inu talam thi che thak don bang ali tang te lang le tum bang hini kopine la bang solong le compensation of fan ali ke choni fan salang tum min hu ba so ke chekrong ma lata ni le arju thu ni melo la pen do thulang ladak isido alang li ki pu thu bang binhum arong kosono pihala hydro project la pam storage ke luchin alang roi alang sun benang du chopo la pen salorong sun benang du chopo tang de la karbiang lo ke kado wetan da chini 1500 megawatts pam storage to ke chengsia project lang pine karbilang pilana kit hep dimta hadak 150 megawatt chok tang te la so dim long lang pong penang du chok adim 1500 megawatt pam storage semar unjima la penile to malong kai tan tum chipak lang dong approve ta do me falong seta Simeon Hanse pen dak selawar binhum la so dak si la pam storage apa pipe la lang ke nang pali jadim ala tum ki thik do tang te ko not pen si small project ko pula 1500 megawatt ke small project ma dak ni la jing tung du la lang tum ha 1500 megawatt jong si asu project lo tang te hola 150 megawatt abang tong ke thilang ma hala ninge kwan ya bikha cherai da dunthu puthulo lang li luchin lang so sar phanta koi pilo phangchorong kangra phangchorong phanta koi pilo lang tum ke long le phelang nang phurun de pusita ni le tum ka chine tengke binhum dhomsing rong arong map ke selawar roi pen parayon cho lata ibengan be ibengan ni tumarong pen ha samchom danin hom pen abiar chelo te bangalong ni saide lo ante la so project ko dak lo bi po ngal he la pen ke development alam si pirang pali lo development jong si la project ilong le phelang che jor set pen jong si development lang ki pinang ji potela ke ali ave development lo ni tum ni hen pen ba ni tum arata tengi puji bangke athema development jong se piji polotang te ni le pudam nang ko BJP atum MP Omor Singh tiso alang le first MEC lo singhasan pen ne ke hailo te binhum mala fan to warang salam bi pupu ni tum singhasan ra ta hala sut pe haidal adun thu ako MEC ahota la santhana nge chalo ta pe haidal la per last MP alang ni ke hai hostame ni jongsi nang le tum singhasan ra pen nang jera ma yitora nang le tum dang situm pias pan nang pa hailo polotang te to war ke ni le ke hailo ge loge nang pi phit polotang te pipo nang pi pidala la ka ju thune melo la pen isi bangke alang li pulo toara ve ayara ve alang li jongsi political wise claim pe mi pulo tangte development itum long le che yor set bena development ita cho council pen funds tamile tum
labang so towar ke 12-13 kilometers se lada ke nanggonai dia la ni lagi puji bangke la sini lagi puji bangke alang litung han la puson la pen rara pan ke pa mang sai bang klem pe langji athe atumi press meet ke fasa me penangana tung han ke hanga bangke langsung na committee ke sengji ku se lang litung pache thang ke serong sa han ke sunna seta langsung na committee ke seng ku thesi hydro project power pump storage alam chekhoilo bangselang tum presni do thorong lang jala kara phan pa ma hu ali ako jong selang tum seng ji prodang te 2001 aningkan wal binhum selawar waterfall development committee puni le tum ke seng tang do nili amai phomala nili committee di jong je pelang ke kona pensi ke kona lengol pensi ke seng po lata ni charge thing tum do lasin nili alang le tum akoina pi alam he pathak sini pini lam klar chi pi busi na pherang ke abitung na man me chohanang kok bola pen hala alang li ki polong binhum arong isigat bola se alang le tum hadak me along dado la pen NOC ki pilong dado NOC along ta aprang si media akorte te pan dilhin pen akero pido ate alang tum edin ke bang chiti joksi di tumarong anan ni tumalong anan ko bi apot lasi alang tum pan akero pido lasi nili kini jam kangtung ke la hello alang tum patumi tarik dulu ni tarik clear ni alang tum press meet dulu lasi halabang so alang li nili tum pan akoi nili ke pi ke la pu hello nili labang solang paningi dan kangtung ke la pu hello la nili tum binhum dhonsing ronghang arong pen thang chuaro pu labang so council pen NOC ke pi do na so council pen NOC ke pi do posi ni ta che theglong lo lasi alang tum patumi press meet kang ni alo bangke lake lapuan ke thang chuarong pen chenglok hanserong lapen kruarong lapen purong do anda me purire si alang itum patumi lam ningjelu lasi purire lipulutang te kopisi niritum rong an pen chenglok binhum laso aku tak NOC ki pi tu kok la lasi alang lita ninje nei la bangke tapat tujo esong lo lasi nilik alang li phan la bang soalam kaning jege nili hin kan sitame la bangke alang li phan pudeji la bang kalang li rasang kaning je bang chok kita to athe NOC pitang det ke nitum purun delo ma nitum puridun lo la so dak rong ko amna ke to sami puridun lo lake ako alang li binhum erong besi nitum ke cedon lo palantalang li pulo cedon lo pusame alang tum binhum along li tung la pela salawaro kengking anaji la pela puana bang ke la hanse sorolong li to do lapen kru sorolong lita dulu lapen itu malong lita dulu lapen dak sarmerong para sorolong lita dulu tangte hala enu silong ketok kok talang li labang so bangke tuan ke pun di pu bangke lake alang ni nili tu palang klar nang tiweng ni jila bangke alang li department sama mandakar mosa alang li bangke dakar mosa mandang li ke bin humaro mosa lo SGB lo SGB alang li rada so ke lang nang dia bangle na palang ni jirong te ko pulo lake lasi nilihin kena bangke labang sualam putha ka bangke alang likening je bangke lake jok chip sinin pudang ji jok chip podi bangke lahlo pamai ni thano NOC na pitang de la figa lang li hapu ke paroli pu pu dam bangke lake jok chip lasi aku nilining je thui lahlo labang so a project nang bilo pate kopia kisung se pop mala ni chini adi mage tum kar dia khe tum ke sualo inuga ta tamji lasi laswa project nang bi kol tang te ladake bang khe sinang plek set bang khai sinang pleng set po anke ilitum kardia khai tum ke sualo ini weta damji lasi mane angjir mane ilitum arong du oposi arong tin ani mari tum tame kitang tuang inu weta doji jola posana kisung gila kinta chitong wet po lasi labang so project nilit ki pudunji bang ke la halo labang so project bang ke nilit ke nang ki bi bang ke la chitong wet chitong wet phe dim bang ke ni tum ke la dak do ana rasi tame la so project long jong sinang bilu pro tangte ni tunga kisu akisung dingel hala komen di than lo la se ni mari tum tame so alu tum del ter ni mari tum tame kitang tuang doji su kisu tum kai mai tialang lo ko tum le la se bang khai ben te ke chun e ta ke do ek lo la se ni hin pen ke la bang sa a project ka pa ke chedon ante ta
orang sih media kor ti tum kami nilihin ten kiro pilo pini jang tu mawarlo na gong kita ko nili pini media theng no isi hini lam patumi kidam tang Dhon Singh Rong Hang Bidor Singh Rong Hang la pente Dhuniram Rong Pi alang itum bangkit home chilang ten isi press release do ala so press release along ni tek konong no je alang itum la non kihuri sai luchin lang so la pen bin hum area long nang kibiji haidal project abangke alang litum totally welcome lo la so press meet tumi alang tum release lo na silwang so long ni kijong dam gang tum kela lo Dhon Singh Rong Hang alang li press meet long ka chipu ke than mun ke cheng gela son lo project alam le ka pali dam ta gali ke cheng si alang li 1982 nin kan forest reserve nang bilong li ka chi song ten si alam frequency alang li pine map ta lo chi paklang lo la hai ka chi paklang ma cheng i lo ঠিক আছে alang li labang so ka chi song forest nang padulong le pa ka chi song nang ke ni tum rong kri siarat ami che don dun de ko ni tum ning ji forest nang padulong le bang ni tum da tutel ni tum da bang opposite bonds na me alang li keneng je dam do tu je labang so ngong pen hydro project EPDCL la company tu no na power pump storage nang bi je phan bang ke alang li tum che kroi dun lo la pende Bidor Singh Rong Hang Dhuniram Rong Pi ta me binhum arat sang litum ka cipu tu la trek ni lang litum ka inut Bidor Singh Rong Hang ko bangga inut GB amunit jong selong ka prek arong amikar ke man di lang ci trek nang je inut rong asar aot adur lah hanu malang nilikar ju ya kushon alang pham ke lah hanu isi la pente Dhuniram Rong Pi inut jaipong helang crosor si nilita binhum arat lo nitu nilihin benitum kadu ka be rong arat pen dum tuteli welcome lo bang alang li kene je ade ang ho chiklik nang je alang li chithrak nang je alang li nu tek sera bang phukulo tangte alang li ini tum rong kre ni kali lo la da ka hawar arat an ke alang li phan chini lo je alang li ke jaipong helang crosso vara long a press meet kang ni long yong se alang binhum asor binhum arat ko chi tu bang ke ni tum ge deo ning da ke yang je ning ta ke kang do la pen de ka thirak do alang li phana join ni pen alang li nu tek ceremony jong si lason misunderstanding gitu dam de ka chini dam aja kong gabe ko bangke ini tum tuteli condemn lo lang li phan la si alang li tum bangke thom dame prabjin pen la bang so alang boy bangke ni tum hanang piwe nang ji alang li tum bangke thom chilang chom pen si la bang so project welcome lo bangke lim tum rong crazy arat ke lage che don de rong crazy gali angkang pi kar dia rat si lage ka che don dum de pang theke kiram tangar ni an pen ta clang back lo lase nili jongdam itu SGB ya ke hai phan SGB inut department amuni lo edi government employee bro government amuni lo department punang ko inut SGB amuni alang li habar hapat ka chilang nangji alang li habar long rong kwan ma gedo alang li tum rong sar benching wai et pensi ajat akam le dengi sida ke deng nangji abang boy pit sida me alang li da ka habar arong arat apen arong asar phan alang lang plot pen council asor Godrej Ramdev company atau mafan labang so along le kijor kang pulong alang le kaci kroy dun mate hakshi ke dun bangke ni tum alang le fan teli condemn lo alang le chini nangji inut SGB amuli pulotang te karbiang long arlo kupi aron situm non silibom alang le lata chini nangji karbiang long ala ke li tum non ke duka sikshidula along ripena sikshidula arlo ke non tribal kece ke biaso atau mafan ke longle pilong le polabang alang di sini pame nangji jong si sini lang kodela pini ni tum kipu press meet la nili kaneng jia pelen nang ning si ik choknot tu sini le alang pan tuning rikang tu sik schedule arlo ke non tribal fan ke longle ki piji aron ave ile tum minglong arat an si dolong choti putang te labangso haidal project jong si tum ke deng kodela ke labangso company ke lam mane